دوزا کرد دوزا خستنا مافی کرد یعنی زیکی 3 میلیون کرد لباکوری کردستانی هیا یا نینه ام درواسی دیاربکر دوزا کرد دوزا خدیری سیاسی لگلمنه سلاف بوته که عبدالهای که عبدالهای سلاف که عبدالهای سرکماری ترکیه 100 ساله لیتراتورا 100 ساله دوباره دکه دبیشه کو تپرسکرکین کردان لی ترکیه نینن پرساوای مافی نینه پرساوای دادوری نینه من تحمیتش چاره سر کرنه 100 ساله چاره سر نکرن برز اردوان گلو اف پرس براسی چاره سر کریه که عبدالهای اشته نرخاندناوی بگرن برز باتوم براستی چاره سر کرنا پرسکریکا کرد گر بتنه به آوایی TRT کردی به لگوروی لگور سرک کمار ترکیه لگور خود چاره سر کریه لی حتی نی سال 2005 که او بخوجی قالد که اوی بخو پرسکریکا کرد از چاره سر بکن پرسکریکا کرد هیه وی بخو بناف کر پرسکریکا کرد لی ناوروکا وی بناف نای کرن وکی کوچی آنی زمان دنوچه خدا گر اردنگریه ترکیه داجی گر 25 میلیون و 30 میلیون هجمارا کرده هبه دوی کو اویا مافی وانی کولکتیف به زمان مافین کولکتیفی کو ام دبیجن جی وکی به زمان زکماکی پرورده به زمان زکماکی وکی ناسنامه ماکزاگونه دا باوای فرمی به پجراندن وکی زمان کردی به زمان فرمیه دو دیال ترکیه براستی وان داخوازن کردای معقول مشروع و محسوم بخوشی تن رد کرن اویا تیوی واته کو ج آوا کرنا کمارا ترکیه و حتی نیرو چوا کل سر کردا رد و انکار و حتی امها هات نکرن اویا جی جنوبا وگریا سر سیاستا کونی یا کمارا ترکیه اونها جی مافن کردای روا یه مشروع رد که یا جی انکار که دبی ما چاره سر کریه لی پرسکریکا کرد لی ترکیه چاره سر نبیه و حتی نیکو پرسکریکا کرد با آوای وکی که مافی کولکتیک مجمارتن نه چاره سر کرن نه ترکیه با آوای آبوری دیگه استقراره کی نه با آوای حقوقی نه جی با آوای سیاسی نه ممکنه بگیجه استقراره کی که عبدالهای نهاد رأی گشتیا کرده دیتینک هیت بیجی براستی جی پرسا کرد نینه دوزا کرد هیا دوزا نتویی کی هیا بدس قسنا مافی نتویی کی هیا گر پرس هبی پرسا ترکانه پرسا سیاست مدارین ترکانه آلوزیو پرس گرکین وایه دوزا کرد میجی سیاستا ترکیه داگیر کریه گلو دیتنا تدوان بابتان ده بگرم بریز اوکمش بگمان پرسا کرد نهاد پرسگریکا ترکیهی بنگهینه جبروی شخوه سری دا جمع قال کر به آوای سیاسی به آوای آبوری به آوای حقوقی به آوای دموکراتیک دکن نا که پرگالاوی لسر بنگه که رونانه جبر کو پرسگریکا کرد کو 25 نابینا 25 میلیون هجمارا کردا تک قال کرن و لتمام ترکیه باجارن ترکیه جی بلا بونه نه تنه اردنگرا کردستانه لباجار ترکیه جی آوای که گرسیی جبر کو بلا بونه و بیه پرسگریکا کی جواکی جبو ترکیه جی جبر بیه که پرسگریکا کرد حتی نه چاره سر کرن پرسگریکا ترکیه جی نه چاره سر کرن یعنی حتی ترکیه دموکراتیزه نه به پرسگریکا کرد چاره سر نبه حتی پرسگریکا کرد چاره سر نبه ترکیه دموکراتیزه نبه اف هر دو پرسگریک به هفت نوا گریداینه و سیاستا دولتا ترکشی دوی کو وی که دمیجی واندا به تمامی باید لسر دجمناتیه که سیاست تیمشاندن و اقتدار آنها جی براستی لسر انکارا بره هاتیه سر سیاستا انکارا کو بره انکار و رد و امهای کرده داد کرن هات سر وی سیاست جنوبا رد کرن دانه پیشیا خو اف جی براستی جبو ترکیه جی عاقبت کی باش نل پیشیاویه با آوای آبوری جی با آوای سیاسی جی یعنی سیاستا یعنی برسکی که عبدالهای نها ترکیه دخوازه دبیجی از دخوازم ببم اندامه یکی تی اروپا
هین بری هفته که برز اردوان دست نشان کری من پارچه کی جاوروپانه از بخوانها 26 سال الولات که اروپا لسویدی بوم لسویدی ملت که جوارد بیشن سامر 15,000 نفوس آوانه همی مافی وان هنه دبچه سویدیا سالانه ده سالی 200 میلیون دلار جبوی پیشخستنا چاند کلتر و همی روشاوای ناسنامهی تیدان لحمی ولاتین اروپایی جیب قاسی توزانی پرسین نتوی با آوائی کی هری نزیکاهی کی راستقینه راسیونل هاتینه چاره سرکرن ترکیه به وی پرسان مازن دوزا مازن 10 میلیون کرد و نه چاره سری چاوا به parça yekî Avrupayê. Bêguman Türkiye weka ku tê zanîn hetanî 2011-12 jî di mesela Yekîtiya Avrupa'da ku ew jî bibe perçeyekî Yekîtiya Avrupa gelek gavên erênî jî hatin avêtin. Ew mesela muktesebatên Yekîtiya Avrupa têkiliyên bi Yekîtiya Avrupa re gelek pêş da birin. Lê hat astekî wisa ku ew mejiyê nijadperest di mesela Kurda da hezmkirinekî wan ne mümkün bû. Mümkün nebû ku viya hezm bikin û bi awayekî ji xwe re hincetek dîtin û bu hincetê jî ji nû vegeriyan ser siyaseta devleta berê ya ji bo mesela Yekîtiya Avrupa ya jî demokrasiyê. İja eviya jî weka ku we anî ziman divê ku ji xwe ger bi prensîbên demokrasiyê yê gerdûnî gava ku karibin li mesela binêrin xwe ji nijadperestiyê karibûna bifiltandana ew ê wan jî bi çavekî dewlemendiya çandal welatê xwe jî binêrtana wê bi çavekî erênî li mafên Kurdayî rewa jî binêrtana û piştî wî ew ê welatê xwe jî derxistana belkî rehetiyekî wekî mesela demokrasiyê û aboriyê da. Lê nijadperestî rê nade vana ku karibin bi çavekî erênî ji xêrî netewa xwe karibin li netewekîdinê û pêra karibin. Keke Abdülhayî keke Abdülhayî di pêşketina mirovayetiyê de di pêşketina civatan de tê gotin gava ku fobî hebin gava yani neçare serkirina pirsgirekan hebin ew yek bi xwe rêgiriyekan mezin li pêşiya pêşxistina civatiye. Niha li Tirkiyeyê qeyûm tên danîn yekem gava got dikin yekem gava dikin navên kolanên got bi Kurdî ne têne guhertin malperên got bi Kurdî ne têne girtin qet tehemmûlek ji bo zimanê Kurdî tîn neye qet tehemmûlek ji bo rewşenbirên Kurd neye yani kesayetên wekî Yaşar Kemal kesayetên wekî Yılmaz Güney kesayetên wekî Ahmed Kaya bi dehan kesayetên navdarên edebî hunerî çandî helbest van sportîst heta ên Kurd ji ber Kurdbûna xwe rêgirî li bawan hatiye kirin jiyana wan hatiye reş kirin yani bi van fobiya Tirkiye û pêşketina Tirkiye jî çawa mümkün e pêk were keke Abdülhayî. Bêguman heta xwediyê van fobiya bin pêşketina Tirkiye bi awayê bi tu awayê ne mümkün e û ew kesayetên ku we ji marçî wekî ku hûn zanin hinek şoreşger bûn, hinek jê rewşenbîr bûn, hinek jê edebiyatzan bûn, yani kesên seküler bûn. Hinek jî evana li ser mesela di mesela Kurd da jî bi têkilînê hinekî bi têkiliyên paşverû ya yên ew dixwazin bimeşînin û di mesela Kurda da Avrupa ya jî muktesebatên Avrupa an demokratîzebûna Tirkiye ji bo nîwan qet ne tişte girîng lê nanêrin. Ev ya jî bi awayê ku tê famkirin piştî 2011 ez bawerim ku têkiliyê wan û partiyekî nijadperest ya MHP ra ku têkilî danîn û piştî wî jî pergala serokatiyê ku hat vê derê ji bo îktidara xwe jî serokatiya xwe jî bimeşîne û karibe xwe biparêze piştî ku ji serokatiyê yani kursiya serokatiyê bernede bi nijadperesta ra û bi siyaseta nijadperest bi xwe jî meşiya û girseya xwe bi xwe jî anî ser xeteka nijadperest. Ji ber vê yekê bi rêya rêbaza nijadperestiyê an bi rêbaza
تعده و ظلمه و دربای پرنسیبن دموکراتیک Türkiye ne mümküne bigije asteki hesai asayi an demokratik. Kek Abdülhay Nuha de raya giştiya Kurde dîtinek dîse heye ku pirsa Kurd bêguman sînorê Kurdistanê jî derbas kiriye, sînorê rojhilata navîn jî derbas kiriye, doza Kurd nasandina mafê Kurd li ser mêza Washington'e, li ser mêza New York'e, li ser mêza Brüksel'e, li ser mêza Moskova, li ser mêza çareseriyên rojhilata navîn hemiyan e. Hatta di nav partiya Serokkomar Erdogan bixwe de xelk niha îro ji bo pirsa Kurd gava rexne dike wan ji partiya xwe davêjin. Ez naxwazim nava bidim lê gelo ev yek yani pirsa Kurd û çerçeveya wî ew qas fereh bûye. Nêzîkahiyeke siyaseta Tirkiye ji cihê ku bi awayekî rasyonal ji bo çareseriyê tev bigere dijberê wê na bi êrîşkarî nêzik dibe. Yani ev sekna Serokkomarê Tirkiye birêz Erdogan tê çawa di nirxînê çawa dikarê vê pirsa mezin tirîn pirs çareser bike wisa. Niha hetanê ku têkiliyê wî bi hevkariya wî di siyaseta xwe û di îktidara xwe hetanê ku bi MHP ra bimeşîne nikare vê pirsgirêkê çareser bike. Bi rastî êdî MHP'yê jî tiştekî wisa kiriye ku derû dora wî bi xwe jî vala kir. Hin ji siyasetmedarên ku di nava AK Partiyê da jî siyaset dikirin, him wana ji bi awayekî hat tasfiye kirin û di bürokrasiyê da derû dora wî jî hat vala kirin. Bi awayekî wisa xuya ye ku di bürokrasiyê û bi evkê MHP Türkiye'yi idare dike. Erdoğan jî yani Serokkomar bi rastî bi awayekî wisa xwexist ciyekî wisa ku xujêra mahkûm kir. Ji ber vêya bi vê siyaseta xwe û heta bi hevkariya MHP ra bimeşîne pirsgirêka Kurd yan jî pirsgirêka hukuk û demokrasiyê ne mümkün çareser bike. Bi taybet pirsgirêka Kurd wekî ku got ku biya êdî pirsgirêka navneteweyî ya biya pirsgirêkekî dünyayê. Ji ber vêya lê dîsa jî tevî her tiştî pirsgirêka Kurd ev devlet an ev iktidar. Bi kîjan iktidarê dibe bira bibe êdî pirsgirêka Kurd biye pirsgirêkekî teqez ku bê çareser kirin. Anna Türkiye bi xwe jî wê dibîne vê pirsgirêkê da gelê Türk bi xwe jî wê dibîne vê pirsgirêkê da gelek zehmet bikişîne bi awayê aborî bi awayê siyasî. Ji ber vê yekê jî di hundirê di têkiliyên siyasî di nav têkiliyên bürokrasiyê da jî ez duê qenaetê da me ku pirsgirêka Kurd tê münaqeşe kirin ku çareseriyekî bi awayekî navê wê deynin demokratîze kirin, navê wê deynin bi Yekîtiya Ewropa ra navê wê deynin hukuk bi çi awayî dibe bira bibe ev pirsgirêk jî ew ê dîsa bê çareser kirin lê bi hetanî ku hevkarî bi MHP ra bê meşandin gelek zehmet xuya ye û bi rastî pir îmkan nade. Yani MHP rê li ber ê ku bixwazin çareser bikin jî heta karibe rê li ber digire. Spasiya tetkim Abdülhay Okumur çavderê siyasî ku ji Diyarbekirê tûl gelme. Spas dikim. Piştî ku yek ji